program pa. Tema. Oke. Sebolo. Kaki lemak di luang kain. Swallow. Oke. Ger. Sepuluh. Yang dua. Wes, sabar kartu aja. Sabar kapi. Wes, sabar. Maksudnya demak aja. Uwe le sabar. Torok bener. Bener sanggong. Wah. Sepuluh deh ya. Ku jokol kola. Neng. Dua, lo. Sakit. Iya. Tuh. Dua. Lo. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lu. Wes, 2 belu tambah 2 tenang 2. Iya. Wes. Lo beli yang bener. Enggak. Berapa? Oke. 15. 15. Oke. Roto orang lagi. Baju nongko nyelte situ ya. Yot, motor nyelta. Ate. Ya yuk. Oke. Tek ya. Beri tukun deh rak. Yes. Ajar dari bapa. Terima pada ya. Jadi kalau dari bapa. Oh deh ya. Berapa kartu aja? Lo. Oh, oke. Angkung murah. Tuh main apa kak? Bir ya. Apa deh? Ya tojul deh. Main sanggong. Pesian. Enggak seltan. Pesian boleh ya. Yalah, isal tiap marin berarti. Heh. Nang tan. Ya. Mek tunaren kan nate. Iya re, cong akar apa sengko kan nare. Aku pol kapi. Bede parlo nengko Perlu apa? ngatur lagi sama ku api SPDI ruwa. Beda apa deh? Yela de kila lama aku pol ya, mare esa aku pol kalau mana ku api SPDI ini dia. Ya acara apa deh? Masa ada nih di mau dina. Ku api SPD ini dia. Aja leka. Dekira arah pada kumpul lagi di tengah dia mare esa. Lah tenang akan itu. Gua apa jadi? Bergoreng on. Oh iya deh, misal lo deh. Ya biasa teh. Mon bedor yang atlet caleg deh aja. Bedanon lah. Olah tenang. Itu nih ngalah bulun beler. Ya lah kempul ya. Burlo nyaman dibi kok deh. Wes lamun mingkol usah deh. Tenang. Ila wes kok kicung ngunceng kesalahan ya. Yot, langkong deh ya. Yuk. Yo. Langkong deh. Wes. Waalaikumsalam. Assalamualaikum teh. Oh, iya. Siput itu. Lanjut, Pin. Oh iya Dili. Lagi kepada aki ka anu dia. Iya tenang. Iya. Belum kaki sama birom nang. Oke. Berapa? Aku 15. 16. Akun. Oh. Tuh, oke. Loh, ada tuh. Oh, ya. Ngetik. Ya, Nonoro kok. lanjut kinoro. Ya. Wes ra. Tera. Wes. Jadi kamu kapi nanganan. Sering yung jeng DPR-an. Wala lunde besi. Tak iya. Menoreng acale kira. Do kira bentuk apa? Tak iya. Layo tuli makan. Ayo kah, gas. Layo tulen cekas kesan. Pada polo melo kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi.
dulu ya. Naki lu. Oke. Alhamdulillah. Dah mah pada beres ya. Abid lo ki bang ki tangki. Alhamdulillah kak, pada beres. Aku orang cali kiri ya. Capek-capek kelam, pintu lalu buang deh ya. Tak iya. Lah benang-benang. Pecang. Iya kor le pada beres alhamdulillah tangki. Kam masih lain le mewah duaan. Pula si lain lo ndak bese kak. Duh colok. Juga kele dan teh kerdu ada datang. Tak iya kak. Kita dan teh kertu lo tik datang. Ada kok mangkat kada karena kalau melo. Tuh mencolok. Ila mangkat kada ri kan nak kau kak. Oh iya le. Maksudnya bak tiri makompol heda bi cakan cerdas dina. Ya keng la terapa krempek. Jangan tegang, santai bayi. Keng tero ngobrol lah santai. Lebih demah nyaman ada ya. Kan lepas tahu kapi. Jangan kok bakal tau dia jadi caleg. Iya kak. Lalu kak. Seporan ya. Makoreng aja ali kaji kak. Cepet cebuang rap. Aduh. Iya le. Kelopain. Ya mele tahu setengah mah tahu deh. Dem colok. Iya kelopain. Letih nerale. Celo ganggu dak pembicaraan kita ta ya. Iya kak. Wes lanjut kak. Lo ganggu. Iya sekelangkong mungkin sekian lo ganggu letih nerapa kan ta ya. Molok deh kan lo agele. Aduh, alhamdulillah kor bisa polong ben beres selamat rek. Nikmat paling raji dari sekebesar. Tangki. Nah, kembali da pembahasan ya. Maksudnya abak diri mepolong tantretan sedaja. Polong pepangki dalam malam mangken kah. Tada lo petah. Kaulah selaku calon DPR neka tero ajan dan panjang lebar dek ki masai nah tangki dek ki menyaman nah ben pole gula motor dek sampean tata kicakan cikisa. Iya kak. Ngerti kok ada maksud kakek. Keng iya kak. Tina seborna. Mon beda pakon beda pakan kak. Tina gua sebora boleh kak. Cocok. Lakar ke badan dina ri kak ya. Leka diri ya. Dina kau lah spora kak. Pengibu spora. Iya le. Ingkok cocokan ka diri ya. Apa bedanya ben terang-terangan. Anja ada saya salah. Hede kapiri ada saya salah bagi engkau cocokan pemuda. Ota beda kana cakan selain ngomong apa bedanya. Nah, dak neka. Tadi lo sungkan. Ya secara adabuan ya kocak kasar ya kasar tapi kau lah bisa maklumin. Tak ada nikah tangki. Cuman kok paling cocok adik nikah. Sampean sedaja nikah. Napa kisah kira terang-terangan. Himpon saya mon kadik nikah. Dek ki menyaman nah. Iya kak. Mon kakek cocok dek cara hari ya. Bengal rempah. Seporan kak. Mon seker lo naning. Iya le. melok tegang dulu, melok tegang. Aduh, ya lah pele ya. Cocok si kamal kesomat. Gibah lo papa gibah. Ya, mon masalah jile. Apa nyaman mon hede bisa, misalnya oleh rempu suara, engkau bengal nang kuakin. Cak kakian, mon seket lo naneng. Engki, tore dek ki masain kan gula ngonceng pancenengan sedaja, arembek. Dek ki macar. Nah, soalnya gula tak oneng dek ke badan kampung nek ketangki. Cak ocan sampean sing ngenengen kampung neka. Betul cak sampean kila ke badan kampung neka. Leka diri badan. Mon seket lo naneng. Engki tore. Pokok sampean bisa oleh suara sesuai target sarang gaul ki. Somat melok tegang somat kelu. Aduh.
Somat lek. Cak gelak ru kak. Mon seket lo naneng. Engkau orang kadi ria apa badan? Sepora aki. Engkau lakar lo tau buda buan kak. Terutama tangkan ceria. Sepora aki pengibu sepora kak ya. Iya lek. Pada sepora. Ya. Enggak ada saya salah. Kok cek cocok mau nak karena kadi kaki ria deh ya. Ada apa? Apa badan orang ah? Ya kok kayak lemah toro ale ya. Lagi masalah manes dia. Heda andi rempas suara ajuakin deh engkau. Lagi gampang masalah dia. Mon seket lo naneng pon etaneng etor dah ban gula. Pon gula orang neka nyamanan. Paring rezeki alhamdulillah paring tojuk mangken. Jadus todus cek kan sungkan. Bada parlo keperluan kalak moda atau abal parlo tubuhan agla non le 24 jam. Selama ki paring beres selamat ben rezeki. Iya. Salpak mun kadiknya. Kira-kira oleh rempah suara deh iya masuk kok. Pelebi kak. Tim sukses ya. Tak iya. Cocok kok mon kadik ria. Iya sarkasir kaki tentang tim sukses. Gampang mon salah dia cek kebeter. Cek kebeter wes gampang. Cak gila ruah, kor lebih bisa ada. Misalnya Tretan Dili bisa 1 suara, Tretan Soim 1 suara, kan lumayan. Ya, Insya Allah bisa. Wis, kore parenge jembar ban rezeki. Empon, sampean Insya Allah lah, cek dus todus. Perlu apa itu deh ya. Iya kak bisa. Pokok rajin es manis ah. So, ala kak perlon kaki reneng sekali anda masyarakat. Tak iya. Leki kaki mau deti kak. Pas kelopen dek tim sukses ya. Leki pa saya selingkuh. Pa saya korupsi ya. Allah, jala cek nyaman abek lemenosa. Ya tak lopot salah bendosa. Iyalah kar banyak saya kejadian aslingkuh, saya korupsi. Keng insya Allah mohon abek paringa dadi atas izin ajunan ya Allah. Insya Allah kaulah ampun nih kan ki sekolah kisah dari rakyat oleh rakyat dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Abel lidak rakyat boleh. Gimana bi abek diri makan keduan kelero tak bersalah pakai akin cak dus todus kutek akin kak mek daya lo apa engkau orang terangan dari ada jangan kaki orang terangan dari ada taya engkau orang terangan kia cak nyaman menlosa ya wajar mengkadi dia kayak mantere cewek kia menabak diri neka nesar mana bias selingkuh salah lebih neka di kisah sayang kau ndak bini mantre kau cak PC boleh korupsi kisah selok teroda neka. Iyalah kak. Kan lah jelas dari ada gila kaya. Engkau lah salin aturan. Budi ruwa kak. Takut lah kebobolan. Ya som-som kadiri ya. Iya. Engkau sekelangkong bi banyak. Ampon hadir, ampon estoh da oncing abak diri. Ya man badir waki ajaran da kampung lain. Jadi dirina sepornya. Ya kela untuk sementara rokok ya. Salam kita nak kana lo bisa main langsung. Lalu cak gelak rula ya. Da menyaman lagi kaki oleh rempah suara. Entar dan kok bila baik. Engkau benar saya nonton. Takok cak gelak di luar. Takok kebobolan budi. Nyereng mana bi preman pon sekelang kombi banyak ya.
kok takut beda salah terbun sepora pengibus sepora nyerah Ya itu. iya aduh salam untuk jagan cilek aduh Onceng kena berhem boleh. Apa beden mon kena berhem. Ah, Ayo. iya.